Kung sige ka og ubo, kung perminti gyud ang imuhang ubo, nga di gyud ga kauli-ulian or perminti na lang nga ga-occur ang imuhang ubo bisan asa, matud pa ni Dr. Willie Ong, muinom daw ta og 8 hangtod na 10 ka baso sa tubig. Kay ginapalabnaw niini ang dikit nato nga plema. Ikaduha, inom og init nga salabat or baka sabaw sa manok. Kay ang pag-init daw kuno, ang pag-inom daw kuno. So again ha, ang pag-inom daw kuno og init nga sabaw makapaluag sa tubo sa atong baga. Ikatulo nga pahimangno ni Dr. Willie Ong, kung ikaw ga panigarilyo, hununga na ang imong pagsigig panigarilyo. Ayaw katingala kung sige kag ubo, kay basin og tungod na sa imuhang pagpanigarilyo. Likayan dapat ang inguni-ini nga klase sa bisyo. Ikaupat, dapat mo inom ta og vitamin C. Kung wala ta naga vitamin C like me, usahay makalimot, dili kay usahay ra makadumdum di ay. Usahay makadumdum og inom, but most of the time dili gyud makadumdum og inom og vitamin C. So, ang tambag ni Dr. Willie Ong, muinom og vitamin C para nga makusgan ang atoang immune system.